Sektara ya vhulimi, makwevho khathihi na vhubveledzi zwo vha na nyaluwo ya fhasi kha miṅwedzi miraru ya Fulwana u swika Khubvumedzi. Fhedzi sektara ya u kwamea vhukuma ndi ya thengiso khathihi na u rengiswa dzigoloi zwine zwa vha masiandoitwa dzikhakhathi dze dza vha hone nga ṅwedzi wa Fulwana. Nga nnḓa zwenezwo ho vha na u tsela fhasi ya vhubveledzi ha zwiliṅwa khathihi na zwibveledzwa zwa zwifuwo. With an exception of finance that grew by contributed 0.2 percentage points and grew by about 3.6%. The other industries went in the negative. The most hit were trade, which contributed negative 0.7 percentage points and grew in the negative 5.5%. It was followed by manufacturing that contributed negative 0.5 percentage points to this negative 1.5. Ndisedzo ya mudagasi ine yako tenga dzikhakhathi dza vhadzulapo, nyiledzo dzo vhewaho dza tshimbila khathihi na fulufhelo ḽa vhabindudzi line ḽa vha fhasi zwo shela mulenzhe kha u sa shuma zwavhuḓi ha ikonomi ya ḽino shango kha kotara ya vhuraru ya ṅwaha. Load shedding has been constant. It was particularly acute in the third quarter. So that clearly disrupted production. And then KwaZulu-Natal and those parts of Gauteng that were affected by the riots, manufacturing makes up quite a big share of GDP in those areas. Fhedzi khonadzeo khulwane ndi dza uri ikonomi ya ḽino shango I ḓo dovha hafhu ya vuwa hu si kale na u tshi tou vuwa nga u ongolowa. Hu sumbedza hu na u tsela fhasi vhukuma kha nḓila ine miṱani ya rengiwa ngayo zwibveledzwa zwi sa ṱavhanye u tshinyala na zwine zwa ṱavhanya u tshinyala.